Niko nije očekivao ovako loš start posle 2 utakmice i 0 bodova na saldu, tako da moramo što pre sakupljati bodove i pobeđivati utakmice. Prva prilika je naravno sutra protiv jednog nezgodnog protivnika. Veoma teške utakmice su uvijek sa Veležom, pogotovo u Mostaru, ali jednostavno previše smo do sad izgubili da ne bi razmišljali da jednostavno moramo početi pobeđivati ako želimo da ostvarimo svoje apetite i da pokazujemo kompaktnije igre, bolje igre i bodovni saldo na kraju. Naravno, samo želim da se što pre približimo utakmicama koje smo imali na pripremama u odnosu, u taktiki, u svemu što smo radili, što do sad još nismo pokazali. Tako da većih povreda u ekipi nema. Tako da sutra je nova prilika za dokazivanje i sakupljanje bodova.